Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho kuri Onside Watch News, amakuru mu Rwanda, mu karere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. None reka duhere mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Haravugwa inkuru y'akababaro, urupfu cyangwa se urujijo mu rupfu rw'umusore w'imyaka 19 wasanzwe mu cyuzi. Inzego bireba mu karere ka Kayonza zatangiye iperereza ku cyishe umusore w'imyaka 19 wasanzwe mu cyuzi yapfuye, abaturage bagakeka ko yishwe n'abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, bamushinja kubatangaho amakuru. Umurambo w'uyu musore wagaragaye ku wa gatanu tariki ya 3 Ukwakira 2025 mu cyuzi cy'abatambyi kiri hagati y'utugari twa Rukara na Rwimishinya duherereye mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukara Nyirabizeyimana Immaculée yabwiye itangazamakuru ko urupfu rw'uyu musore barumenye ndetse ko inzego z'umutekano zahise zitangira gukora iperereza. Ati ejo ahagana saa 4 batubwiye ko umusore w'imyaka 19 yasanzwe mu cyuzi yapfuye. Twagiyeyo rero turi kumwe n'inzego z'umutekano dusanga koko umurambo we urimo, twawukuyemo umurambo ujyanwa mu bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzuma. Gitifu Nyirabizeyimana yakomeje avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza kugira ngo amenyekane icyamwishe, yizeza abo mu muryango we ko kizamenyekana. Ati iperereza niryo rizagaragaza icyamwishe nyuma y'uko RIB iritangiye. Abavuga ko yishwe n'abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ntitwabihamya kuko aho yacukurwaga twahashyize uburinzi, ni ugutegereza rero ibizava mu iperereza. Muri Kamena uyu mwaka polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abarenga 40 bakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza mu kagari ka Rwimishinya. Abaturage bavuga ko izo nsoresore zicukura amabuye y'agaciro zinabateza umutekano muke muri aka kagari, aho zinagira uruhare mu bujura, kwangiza imyaka n'ibindi byinshi. Ubuyobozi buvuga ko bwahagurukiye iki kibazo ku buryo n'ahacukurwaga aya mabuye y'agaciro hashyizwe uburinzi buhoraho. Reka rero tumwifurize iruko ridashira, twihanganishe kandi umuryango we ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Hanyuma reka duce mu yandi makuru, duce muri Uganda. Mbabwire ko Museveni yijeje ko amafaranga azava muri petroli ya Uganda atazagurwa whisky, parfum cyangwa se n'amawigs. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yijeje abaturage ko umutungo igihugu kizakura mu bucukuzi bwa petroli uzashorwa mu bikorwa bifitiye rubanda akamaro, aho kupfusha ubusa hagurwa inzoga za whisky, imibavu ya perfume cyangwa se imisatsi y'abagore ya wigs. Mu butumwa bwashyizwe hanze na guverinoma ya Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagize ati ndabizeza ko amafaranga azava muri petroli atazigera akoreshwa mu kugura za whisky, perfume cyangwa se wigs, azakoreshwa mu kubaka imihanda, amashuri n'amashanyarazi. Bwana Museveni atangaje ibi mu gihe Uganda iri mu nzira zo gutangira gukoresha petroli yabonetse hafi y'ikiyaga cya Rubel, itezweho guhindura ubukungu bw'igihugu no kongera amahirwe y'abaturage. Abaturage n'impuguke mu bukungu bakunze kugaragaza impungenge ku ikoreshwa ry'aya mafaranga, bagasaba ko hagaragara rero umucyo n'uburyo bwo kuyagenzura neza. Uganda ufite petroli igera ku tugunguru miliyari 6 n'igice. Inzobere mu bukungu zivuga ko gashobora gushora amafaranga azayivamo mu mihanda mishya, kongera amashanyarazi mu kubaka amashuri, bizafasha ubukungu kwihuta, bigabanye ibiciro by'ubwikorezi, byorohereze kandi ubucuruzi ndetse no kongera ireme ry'uburezi cyane cyane mu bice by'icyaro. Biteganyijwe ko ibikorwa by'ingenzi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yavuze nk'imihanda n'amashanyarazi bizatangira kubakwa. Iyi petrol nigera ku isoko ry'amahanga muri 2026 binyuze mu muyoboro wa East African Crude Oil Pipeline nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Uganda bivuga nka Chip Reports. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko umuntu wese uzongera gutwika ibendera ry'igihugu azahita afatwa agafungwa umwaka umwe. Birero yabigarutseho kwa gatanu tariki ya 3 Ukwakira 2025 abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, ashingiye ku iteka rya Perezida yasinye tariki ya 25 Kamena 2025 yategetse inzego z'umutekano zirimo polisi, IC n'ingabo za Amerika kubahiriza iri teka. Nubwo iri teka rivuga ko Minisiteri y'Ubutabera igomba gukurikirana imanza zijyanye no gutwika ibendera mu buryo bukomeye, nta mategeko mashya rishyiraho.
urukiko rw'ikirenga muri Amerika rwagiye rugaragaza ko gutwika ibendera ari uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo buteganywa n'itegeko nshinga. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Abigail Jackson yavuze ko Trump ashaka kurinda icyubahiro cy'ibendera rya Amerika n'umutekano w'abaturage, anashimangira ko Perezida azahora yubahiriza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ariko agashyiraho ingamba zo gukumira imvururu n'urugomo. Minisiteri y'Ubutabera ntiragira icyo itangaza ku ishyirwa mu bikorwa ry'iri teka, mu gihe abasesenguzi bemeza ko ishobora kuzateza impaka zikomeye mu nkiko kubera uburenganzira bwo gutwika ibendera bwemejwe n'itegeko nshinga rya Repubulika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko umutwe wa Hamas watangaje ko wemeye kurekura imfungwa zose z'abanya-Israeli, zaba iziriho cyangwa se zapfuye. Ni icyemezo Hamas yatangaje mu ijoro ryo kuri wa gatanu tariki ya 3 kwa 2025 mu masaha make. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibwiye ko igomba kugera ku cyumweru tariki ya 5 kwa 2025 yemeye gahunda y'amahoro yatanze. Hamas rero yagaragaje ko yiteguye kuganira binyuze mu bahuza kuri gahunda nshya y'amahoro ya Perezida Donald Trump yatanze. Trump yakiranye ubwuzu iki cyemezo cya Hamas, yandika kuri Truth Social ati dushingiye ku itangazo Hamas imaze gutanga, nemera ko biteguye amahoro arambye. Israel igomba rero guhita ihagarika ibitero kuri Gaza kugira ngo dushobore gukiza imfungwa vuba kandi mu mutekano. Mu mashusho yashyize hanze yongeye ati uyu ni umunsi ukomeye, tuzareba uko bizagenda. Bivuga ko imfungwa 48 zikiri mu maboko ya Hamas muri Gaza, aho 20 muri bo aribo bikekwa ko bakiri bazima. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byatangaje ko Israel iri kwitegura gushyira mu bikorwa ako kanya icyiciro cya mbere cya gahunda ya Trump cyo kurekura imfungwa zose, kandi ko izakomeza gukorana bya hafi na Perezida Trump n'itsinda rye mu kurangiza intambara. Ku rundi ruhande, Israel nayo yemeye kurekura imfungwa 150 z'abanyapalestine bari barakatiwe igifungo cya burundu, ndetse n'abandi 1700 batawe muri yombi nyuma y'igitero cya Hamas cyo ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Gahunda y'amahoro ya Trump iteganya ko ibitero bya Israel kuri Gaza bihita bihagarara igihe impande zombi zemeranyije imfungwa zigasohoka mu masaha 72 kandi nta muntu uzahatirwa kwimuka. Iyi gahunda kandi ishobora no gufungura inzira iganisha ku bwigenge bwa Palestine, ariko ntibivuze ko bihita byemezwa ako kanya. Gusa ku rundi ruhande, Hamas ntiyavuze ku kintu gikomeye cyane gisabwa na Amerika na Israel cyo gushyira hasi intwaro ibishobora kuba inzitizi mu biganiro. Loni, Qatar, Misiri n'ibindi bihugu byo mu karere byakiriye neza iyi ntambwe ikomeje guterwa hagati ya Hamas ndetse na Israel, bigizwemo uruhare na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru nayo nimwe mu zikomeje kugenda zivugwa, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigometse kuri Amerika yanga kugirana n'u Rwanda amasezerano y'ubukungu. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo bwigometse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwanga kugirana n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Intumwa z'u Rwanda n'iza RDC tariki ya 1 Ukwakira zatangiye ibiganiro bya nyuma ku mushinga w'ubufatanye mu by'ubukungu wateguwe na Amerika mu kwezi gushize hashingiwe ku mahame yemeranyijweho tariki ya 1 Kanama. Uyu mushinga wubakiye ku bufatanye mu nzego zirimo ingufu, ibikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Umwe mu badiplomate baganiriye n'intaramakuru Reuters by'Abongereza yatangaje ko impande zombi na Amerika zari zimaze kunoza umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu tariki ya 3 Ukwakira. Leta ya RDC yanze gushyiraho umukono. Yagize ati amatsinda yari mu biganiro yamaze kunoza inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, ariko mu buryo bubabaje ku munota wa nyuma Kinshasa yanze kuyisinyaho. Umudiplomate yakomeje agira ati twizeye amasezerano na gahunda y'ubuhuza ya Amerika kandi ko igihe kizagera agasinywa gahunda y'amahoro igomba kugera ku ntego. Undi mudiplomate yagaragaje ko impamvu leta ya RDC yanze gusinya amasezerano ari uko isaba ko ingabo z'u Rwanda zibanza kuva ku butaka bwa RDC ku kigero cya 90%. Gusa amasezerano impande zombi zagiranye i Washington nta na hamwe agaragaza ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC. Leta y'u Rwanda inshuro nyinshi cyane yasobanuye ko nta ngabo ifite muri RDC, icyakoze ko yakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira umugambi w'umutwe w'iterabwoba FDLR n'abafatanyabikorwa bawo wo kurungabanyiriza umutekano. Amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ashingira ku masezerano y'amahoro u Rwanda na RDC byagiranye tariki 27 Kamena bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo ingingo nyamukuru yo gusenya FDLR ndetse no gukura ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gahunda yo gusenya FDLR no gukura ingamba z'ubwirinzi yari kumara iminsi 90, ariko ingengabihe ntiyubahirijwe bitewe n'uko RDC yanze gutangira ibikorwa byo gusenya uyu mutwe w'iterabwoba.
ingabo za RDC zirakifatanya na FDLR mu rugamba bihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibyo bituma rero bakurikiranira hafi amakimbirane yo muri RDC bagaragaza ko ibyo gusenya umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bisa nkaho biri kure nk'ukwezi. Ndabashimiye mbifurije gukomeza